Was denn? Ha? Mhm. Ja. Entspannt, ja. Ja. Muss die wegschubsen. Muss die mit Füßen wegschubsen. Jawohl. Ja. Wo ist Mama hinter uns? Also. Ah. Okay, another one. Another one more. Isa pa. One more pa daw. Isa pa daw. Jawohl. Mga bare months, ma'am. December, number 1 bakasyon. Yeah. Amo naman
ma'am ang last na lodging house ni ma'am sa Malapati. Kataon. Ah, Balik po mga 50 ka mga kabilo, kaya ma'am. Nasa kung mag-compare cool, ne? Bis mal nächstes Mal. 10,000 lang po yung person. 2,000? 10 person lang 5K, 5,000. May mga 10% 5K. Ah, kaya naman 500. ja, das geht ja. Ah, 500 pala, no? Wala, may gili akong duha. Grabe pa. Was? Ano, Kasi mapapapila? Ah. Kahit paryente? Yeah, that's right. Okay. Asa yung tubig na diya, sir? Water pump. Water district kamar water district kamar mura kasi flight tubig sa bilog na pa. Katrili ng mga pumipay ba. Grabe na kadakot na tuburan mo. Ist das Wasserversorgung? Ah.